Isiriamun luo ibuga soroti kesi aparan kanabian opotu imor no sai jauni pa upake chitomonadio luo bongunete ko Mecca. Rashid Subare Malu atupitoni mamlo misikit lo apolon ko ibuga soroti ngesi abalebe Esiriamutu lo elosi Mecca kosodia bongun rauni yenere rengono Mecca ngina erangina bositi Naka Alaunan nabulo kasubani ije karengusho na puno itoma merenda boni rabositi ngina buena bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibo yotoma eronge goto Alosit Madina na ndaponda ikina ngesi so bositi kandangini Alosit nga lip pilo kasubani amonyake na kesa imonyo muje wenebe itunga lipu karra bositi kandangini nerai na ngosbibi abosi ngina rai hole ade parnoi muje wenebe itunga ndio ikere yenda elosingina ebo ngesi lipu akwesi elo kasubani ngole bongini akese lipasine so anu angonga sabara ngobonebe on di pedori ichie kotoma Isiriamun kesi abala siebe Alosit Mecca nesi raya irujasit na ngini Isiriamut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. I want to thank Almighty God subhanahu wa ta'ala, and may peace be upon our universal prophet Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. We want to thank our brothers who have come all along from Mecca. We want to thank them so much. And here, as a counselor, I want to advise all Muslims, those ones who have the authority or the ability to go there, inshallah, next year, let's go there if you have the willings. Erasunu national law abongutu law anyun Mecca Aibosit na Alaunan na diwadi kata itoma diwadi kata we Bible kide Quran be do loka pa kari jasi kide kone ja utile kere lo pedori jo alosho ngena ilosi jo ai jana kine kone deke kai chau na remisho isedi wona okay national law abongutu kesi angena akaulo na Alosit ngena dumba kini jai wadi kata no ne jai sitono kilu yare so like kanyapi ikokoron akaisha una no yare dumuni jo no sambato sikisi kere ebe eraste na beti ko to Bible ngo autangale pakini kwesi achoi kina ai dara e pilgrim kesi ngun nara mambo ba beiti jo abonguni agewnu kede dingeti kede tunga amumu nyonare daujo anyuni doliti jabo shitina ya launa konyare Alosit jongi na doja bonguni gewnu jobo ba mumu kede tunga dingete nyo hija koni la subani wamechamuni olapo poka ngini karu kotoma kalenda ngini Naka Isiriamun akwa pokere kesi Alosit Mecca kanwa ilipa itimio kaneja ilo kasuban kanwa dia kanareta kech Mecca ibuga loka Alaunan kotomo dini loka Isiriamun nesi ejaito Naka Saudi Arabia Raina Aibosit na eurekita Nabi Muhammad apele unane dini loka Isiriamun kanuka TV East Abraham Elapu koibuga soroti.